Mpenifo sisa asono mienu enya ntokwa kwaye mu enua no na ehuna mane asofo mienu de abomu a enya asem keto mekire Agya Nkuto a oye osofo ode akuturuku kase de ahyehye Sofo Kyirabosom mfia enya asem keto akra ni nyina ne se yenyina yebeka ya enche bia na Sofo Kyirabosom de batu dwa se ono de onyini se heaven wo baabi anase se bi bonsam jamsu wo baabi na asemi eba abonteni mfati nkofo a adi na tem na nya asem keto akra Agya Nkuto eso de ne de aba abonten na ne de ne de anohye na ansa na memwo hunu ensem ahodo Agya Nkuto ekafa Sofo Kyirabosom nsensem hono mesrewa babia wo hwe Poku 1 TV nsaka video ni bia na wa mi adoma no so na se wa subscribe no subscribe bia na wo de comment ato akire like na fa share video no ama afoforo so enya bi nhwe abusuen asemu Agya Nkuto e de abetu dwane ene se Sofo Kyirabosom krade ne ha no na wo so wunyi hell ana heaven no heaven ni hell no awotro kunkuru no mu a wo kenkan na ukamu asem no e de chenkrofo na sa Bible ya na odi atutu ahomone sa Bible kro ya na odi yensenchene sa Bible kro ya na ukamu asem de che wa sore ma amomuje so amen ti ene de ye den na utumi sore Bible nti beka sabi abusisem a etisei se heaven ana se hell eni babia na nka woya kakra kodru se Bible no kra sabi mprediasa enhye da nya de pa wo se nipa ekenkan bio enti Sofo Nkuto se Kyirabosom onim de ha wonti a wo Bible nti beka asasem na onde osusu se sa amanyosem na do wuram na okope president dia ya ma ukwan anase wanya kwa medi president sa ntase na afei na aisha ase o wadwunim wani su briw enti ena wa Bible nti kika nsem bia sebe emfa kwa ma etisa na ogidi se twedi ampo Nyankopon tesro onfa obo ne nche woda na oka sisu dua se wenye duabo omodua untimi me president wo Ghana hada so no Agya Nkuto tiasi pa eni sebi so once sa wadwene ne sebi ensamfu na wo keka fa Nyankopon eni nyame asem no ho a eni ono Agya Nkuto eka chew se obedi president pass wo Ghana hada to wadwene nti ono de osusu se eyentase na abafa Sofo Kyirabosom trim nti na wa babonten abeka nsema etise yenko ne yenko ti asempotia Agya Nkuto ekafa Sofo Kyirabosom ensensem ono onim ada na be no onya be dey this time grandma catch us more stand bi want to make catch us man stand Agya pa yan tunjia opa o de onsa no so ko stand obeye last kwa don kokko be wi ni Agya no Rabbi Mr. catch Agya Nkuto ma me kakra say on put some respect e wo eye Kyirabosom. Oh, I do respect him Mr. at the age wise but nyam do ndo be to me nti me kasa ne se me nua oye kito nyam twem and there Sabram preaching we no be preaching wa chef. Onim oye ketekete wo menim. Na me asira no wo sika or dom bibiam for now cheye bebre. But Bible no dey onsamra back e meka se bibi wo Bible no. Mpese o kasa de no. Omra back meka se heaven is rare. Na kasa you tru nyam sam ankom ntisi abonten. Yeah. Nyame asam na kura you tru na pani etu akuta Nigeria for the di bono hwe social no so ne say the boys dey come do one rap bang no e do and die one day born one day die na so one team ho etu ono no ekum na person okum ni prison no mfa ho they are ready for everything but nyame asem ne honhom no na tini pamu a o se kan pesa me ye na so asem ni nti it is all the condemn asem na why you try by stubborn I buy stubborn catch us ye nya adwuma nka asem no ho because asem no move by work but no ko catch hwe nim na and that's what please a be an election after na affinity. Oh massa tie mama nsel yes sir me ne ya fan tie but on tie me ye sir a whole you are wagidin Ghana standing politics atoso me nsa onye ni pageto Ghana and Bible no na wo dey dimwa from nyame lim so lifting one to this time damia asem na ade tutu ahombone asem na wo kasa tumi bi firi mu ba kasa no tumi ye wo asem no say wo iPad so say wo phone so na asem ne hia e na abetra mu na abe honhom na wo de ye adwuma etu ba condemn asem na me nim se e betima fra osofo bi ana me nim so betima wi ba se ni famra ana so obo mpa ye no bo se Yesu di mu a awade betua ne ka ebia Agya Nkuto yemia Penny
Agya Kyirabosom the kind maybe a ye na no ekosi body said ya would ye happy here wa be explaining the world for us any o me chechim no me pa cha me sure say me sada me hu o sia de na so o so no teacher ni yeah ebia Ghana for na yi na no esi body na dem o ka fi want ba me chance say so abi pa bi ani baburu num that's also be kan na ha bi ani ho o be ka bibi aba me ntua enkofo ka no o ka ni pempe ba ano de anya baburu me pa pra ka sa ni ntua ale me ntua bu ban dai wontimi akwai na baburu de o wasem baburu ne tuka se Quran on na sem ko so akwa na mo kekesa hwe baburu ni Quran on e similar Muslim believe heaven Bible believe heaven unkwa kosunya book bi ba ya say heaven no kwani o omo sorry ti Bible ni na later on be wo confess they try to misquote or misinterpret one brofu bi ho e say Bible no but untimi mfa wonim de ense Bible I saw it go to me ade bubu bosom no kwa e nyame to me into the kind watch it nyina mati 87 na e ya me ja awa frɛ no me fra na wonfa onim sa me tia eti ofrɛ no no fire ka o fire say ya be ka na ka chen se me chine so ya sa de no ma me dwan o che no so me chen wo nyam dwumam obato me o wo de o che obi a fi ono ya we oba be ya sore wa airport ba no ma di sofu twam dada sabe no kira de me di sofu no teacher ni ana ko bubu sum wo mu fie de free ho no start say obubu nete da bi so betima bubu sum ra ya papa obi kwan bi na busu ni sikwan mo pato woni ma hodjo kwan so woni ma hodjo kwan fi ahodjo kuma se ahodjo busu kesie bi sikwan ta ma ho kwan ye ntimi nye pino da besu enye excavator me saw me den cry for my busu some se hia no ma busa busu no ma me what na tie bubu na tie wonya sofo ya su klase utu awon boni osamba asa o person disrespect Bible no menene full flight menene full flight bon komo wa pa wo tia me won twam tie me Bible na ade wasem ba so no mpe na tie nkwa na obubuo say do ka say gold na nse na emu o yihia gold da on sa bosu na bi wa gold kan na ka she ni tim do say na emu Bible de fi obi na sam ba so a asofu mu a wate asoro dom ni nyame ayewo na me keni anya de anka be president ya sabedi mo dia ya de zese na kan ti senko we be di president Ghana nke wi e wani na ku fo do kwa hwe de wo ye na nka Kyirabosom ani ma bo mo mi take this as a nation ewom se Ghana fo bi e ka se na osi enim fa asem yi ho de enso yen hyeda nte se asofo bebre na de oma no etoto osofo Kyirabosom nsensem yi ho bi na Sofo Nkuto asem a wo kan de se ani enyan papa esoso to an extent se ontimi any president of Ghana ha de na se mo ohye mesra wa se won saka video yi bia na wa subscribe na fe wa share ama afoforo so enya bia hwe Poku 1 TV.